Ярым сааттан соң Бекернин тарласына деврилген Кушкаянын ташлы топураклары үстүндө шоссеге кечижекте солда деңиз ялысына жакын аюдак этеклеринде Дегирмен коюнун кырмызы тенеке дамлы эвлери көрүндү. Сак тарафта шосседен эпей yüksекте тутун тарласынын ортасында 4 көшө такта кулүбе тура. Уфачык пенжересиндеги бажадан чыккан кара тутун кеттикче калыңлашып эв өгүндеги тарлага яйыла. Кулүбеден бир аз авлакта экидене балабан чадыр тура, чадырлар арасында бир адам дуланып жүрө. Адам шосседе Энверни көргөнүнөн чадырлар арасынан чыгып жолго тараф адымлады ве «Эй, татарин, эй!» деп кычырды. Энвер онун сесин эшитмеген болуп, арабасында кыбырдамай отура берди. Рус бир аз да жакынлашты, шоссе үстүндөгү тарла четине келип токтады. Морарган эллерини агзына кетире, абучларыны пармакларынын нефесинен кыздыра жакула ве Энверге бакып эп күлүмсүрөй. Энвер индемейип янынан кечип кете атканда Рус элини оге узатып кычырды. «Татарин, эй, татарин! Токта! Токта бир дакка, бир şey айтажам сага». Соңра жыныклы бир сеснен Энверге ялварды. «Атжы мени! Алла эчкана, токта бир дакка! Олей атам!» Энвер атынын югенini чекти, араба токтады. Русну суук бакышларынан сузду. «Не бар?» «Дүндөн бери агызыма бир тутун алмадым. Эллериме бак, олей яздым». «Келди ал». «Яша, мерхамет барсыз татарларда». Рус сычырай Энвернин арабасы янына келди. Энвер койнундан тутун кисесин чыгарып, абучуна тутун төктү де жолуну девам этти. Рус да араба янында адымлап, ондан айрылмады. Арада асыл болгон сукунетни Энвер бозду. «Да не истейсиң?» «Бедавай эч бир şey. Мен сага сатарым, сен де мага сат. Олурму?» «Сенин нең бар да мага сатажак боласың?» «Токта бир дакка, кетме, токта». Араба токтады. Рус көзлөрүнү Энвернин бетинден алмай, башынын баягы кериде калган анавы чадырларга ишмар этти. Чадырлар ичинде барот бар. Жакшы барот, куру барот. Кач сандык керек сага? 5? 10? Кач сандык? Истегенин кадар ал. Мага 5 йымырта берсен, 5 сандык беририм. Айда кел. Руслар кеттилер, язда кайтып кележеклер, шоссеге асфальт төкмеге. Айда. Анда кимсе жок, ялныз мен барым. Мен баротну не yapacağım? Ох, бак не кадар тепеде вырдык. О, не yapacakсыңмы? Дагыларда каража атарсың. Түфекде сатарым саңа истесен, айда. Бар ишиңни бак, мага барот керек дегил, деди Энвер ве атыны айдады. Рус артта калды. 5 йымырта! 5 йымыртага 5 сандык, деп кычырды. Энвер исе Дегирмен кой жолунун чукурларына батып чыккан, сарсылган арабасында отуруп, юмрукларын ыска калтыраган сесинен сөйлөне. Чиңгенелер, кайынлер. Жолга ятык кырмызылык кая астынан кечкенинен Дегирмен койнун эвлери көрүндү. Бу акшам кой өлү кебеди. Сокаклар бош эвлер сукунет ичинде. Бир аз авлакта гайет заиф бир эшек аятка кускен кеби артыны койге чевирген, кыбырдамайып тура. Энвер атыны токтатты, бир кимселерни көрөрүм деп Энвер жеринден турду, этрафка көз кездирди. Кимсени көрмеген соң атыны айдады. Эшек айны даргын алда турайды. Энвер айванын бойуну астында кара бир şeyни көрүп, эшекке жакынлашты. Телге асуулу кара бир такта. Энвер арабадан атлап тушту, эшекке тарап чапты, эшек башыны Энверге чевирди. Энвер тактада тебеширнен ири арифлернен жазылган жазыларны окуду. Тактада шу сөзлөр жазылган. Ачылыктан кеберирим, лякин колхозга кирмем. Энвер бизимкилерде карарыны качыралар деп, эшектин бойнундагы тактаны чыгарып четке фырлатты. Энвер койге киргенге кадар не бир адамны, не бир айванны рас кетирип болду. Анжак кой четинде балабан жебистереги артында байырда 14-15 жашларындагы уч бала бир агызынан түркү айтайдылар. Дагга чыксам кашка кийик баш бермес, койге кайтсам колхоз мага аш бермес. Балалар койге араба кирип келгенин көргөнүнөн сустулар. Энвер оңа тарап чапкан балаларга бакар экен, аман башынын үстүндө жебиз далында бугазындан асылган бир
табукны көрүп калды. Телүкелүү бир жерде булунганына апансыздан аңлаган киби калтырады, маңлайында асыл болгон тер тамчыларыны сылды. Атта бир телүке дуйган киби кулакларыны тиклетти. Балалар жыбыз терегине якынлашыр экенлер Энвер ятышты. Далга сулуу табукка бакып, бу ер дегирмен кой дегилди, шейтан кой галиба деп сомурданды. Соңра балаларга бакып, ким асты бу табукны далга деп сурады. Балабан башлы яланбаш бир бала огге чыкты. Табук оз-озуна асты, деди. Сеними сени чомуч кулак? Doğru жооп бер мага. Ким асты бу табукны? Бала аркадашларынын янына чекилип, яваштан жооп берди. Дарылма, агам, мен сага doğрусуну айттым. Эр бир табук колхозга 10 дане йымырта бермек керек. Бу завалы 10 дане йымырта козлап оламаганы үчүн оз-озуна асты. Эрке сөйледи, мен не билейм? Бар да büyüklerden сораныз. Олар шай дейлер. Энвер табукны далга балалар дегилди уйкенлер асканын аңлаган соң индемеди. Дегирмен көйгө кирер кирмес көрген шейлери Энвернин ичин насылдыр бир коркууну толдура эдилер. Аты да кулакларыны тиклеп бир телүке бекилер киби уркек тура Энвернин коркусуна коркуу коша эди. Энвер атын айдап жетиштирамады, байырдаки evнин артынан бирisi көрүндү ве дерал гайып болду. Балалар качыштылар, бакчанын тереклери арасында көздөн гайып болдулар. Бираздан шу адам бир да көрүндү, лекин энди гайып болмады. Жолга чыкты. Агыр-агыр экиде бир токтап, Энверни диккатнен сузуп, арабага якынлашты. Арабага 10-15 адым калганда токтады, Энверни таныган киби болду. Чапып янына келди. Бети ак кесилген, көзлөрүндө коркуу, дудаклары калтыраган адам Энверге якынлашты, лекин бетинден көрүнүп тура эдики. Бу адамда чоң лаф этмеге мерам жок эди. Онун коркулуу алы Энверде көйдө бир шейлер олганын аңлатып башлады. Энвер оны ятыштырмак истер киби элин узатты. Мераба, агам, хайырола. Недир? Энвер сөзүнү бүтүрө алмады. Көйлү онун сөзүнү бөлдү. Сен Батталынын Энверисиңби? Эбет, не бар, я? Мезин Эбулвейс сенин союңбу? Союм, анда кетем. Барма анда. Не бар айтса? Көйлү сусту. Турган жеринде жансыз бир шей киби тыз тутушты, калың куру эллеринин башын ууртту. Тар быжагы астындагы омузларыны калтырата агламага башлады. Аглады, ятышты, лекин жеринден турмады. Көз яшларыны төккен жерге отурду. Янакларындагы көз яш тамчыларыны авучларынын сылды, башыны эгди, куруу калын эллерине бакып, «Дун кече койну бошаттылар», деди. Ким? Көйлү башыны көтөрүп Энверге бакты, соң көйгө бакып, «Белки Юзеф бошаткандырлар», деди. Кимлерни алып кеттилер? Кимлерними? Эписini насыл саяйм саңа? Комшу Мустафаны, Шабан Музаферни, Чырак Сулейманны, Карамырза Асанны, Кашка Усейнни, Кирас Эбубекирни, Софу Жемилни, Балтажы Асанны, Бекташ Нурини, зембилжилерни. Көйлү Кене башыны эгди. Да, кимлерни алып кетмедилер. Бизимкилерни? Эписini. Эписini бала чагасынын алып кеттилер. Көйлүнүн көзлөрү бирдаа толду. Энвер катып калды. Калбине зehir киби ажылар тола. Багырмамак, агламамак үчүн юмрукларыны сыка. Көйлү аля да онун аяклары янында отура. Эллери тизлеринде, башы авучларында, көзлөрү суук дым топуракта. Энвернин аяклары янында отурган адам дерсин бир көйлү дегилди, бир милет эди. Насыл болду да бу милет бойлу коркунч сессизликке сыкылды. Да дун огунде дыр-дыр калтыраган душманлар бу милетни сүңгүлөрүнөн уруп сындырдылармы? Насыл болду да бу коркууга, бу сукутке,
Бу көз яшларга Энверни де махкум еттилер. Энверни де панжасыз, тырнаксыз, тышсыз бір татарга дондурдулар. Насыл oldu da Энвер бу завалалар киби эвинин одаларында, миндерлеринде, бакчасынын алма, армут тереклеринин көлгесинде яткан, юхлаган, йыллар бою бу милетинин махкуметине баккан, яшаган ве өлмеді. Энвер йыкылмамак үчүн арабасынын четинден тутты. Соңра калтыраган коллары менен атынын телбевлерине узанды, атыны сархош киби айдады, арабасыны Кызыл Ташка бурду. Кол кесмери булутлар менен капланып башлады. Денизден хафиф бир рузгар эсе, ашагыда кежелейин аскер чызмалары менен эзилген дертле бакчалар арасында бир шейлер фысылдайды. Рузгарнын фысылтысына дегермен койнун эвлеринден ажыныклы бир сес еплиги карыша, бу сес Энвернин юрек төрүнесине, бу сестен качмак истер киби Энвер суратыны арттыра, лякин сеслер кесилмек билмейлер. Аркамыздан аглаштылар терек даллары. Бизге арам oldu. Ах аман, Кырым yolları. Энвер аятта бутун казанчыларыны, ялыныз кендисинин дегил, дегирмен көйлүлөрүнүн, кызыл ташлыларынын, асырлар девамында бутун казанчыларыны мезарлыкка бир олуну алып кеткен киби алып кете, эллеринде телбевлер араба янында адымлай, ажы аглаган дегирмен көйдөн узаклаша эди. Энвер артыкча седеди. Эгер чадырлар арасындагы адам кычырмаган болса, Кызыл Ташны да кечип кетер, bundan хабери биле болмаз эди. Кулагына Руснун сеси чалынганын менен Энвер токтады, лякин не үчүн, не максат менен токтоганын өзү да жакшы аңлап оламады. Чевирилип думанлы көзлөрүнү Руска тыкты. Оны көрө, лякин тек бир Русны дегил. Шу Руснун омузлары үстүндөн бинлер менен Русны, онлар менен бин Русны көрөдү. Топракны карыштырган, байырларны, тарлаларны девирген руслар багларда ешил юзум күтүклөрүнү тамырлары менен сөкүп чыгардылар. Ана деп багырышкан, аглашкан балаларны бажакларынан, колларынан тутуп фырлаткандай дерелерге фырлаттылар. Машиналар менен эзип кырпаладылар. Энвер оларга бака, оларны көрө, оларны көзлөрү огүндөн кубуп оламай. О да дегирмен көйлүлөр киби заиф, коркак баш эгди. Шоссенин үстүндөгү Рус аля дагы кычыра, Энверге бир шейлер сатмага тырышайды. Энвер сесini чыгармады, Рус сусту. Анчах убакыт Энвер арабасына минди, ерлешти, атына айдады. Дагыларынын төпөлөрү караңгылыклар алтында. Кара перделер яваш-яваш даг этеклерине энелер, кой артындагы тутун аранларыны саралар. Кызыл Таш кежеге теслим ола. Каршы байырлардагы эвлерде ышыклар кежеден коркар киби янмайлар, ожаклар түтемейлер. Энвер Кызыл Ташка кайта, кой эсе кара көлгелерге бүрүнерек, Энверден кача эди. Бу акшам Кызыл Таш да Энвер киби башка эди. Дерсин ат да эвелки ат дегил. Эвеллери Ялтадан көйгө кете атканда, Мемиштин дереси үстүнө келгенде, Кызыл Ташка якынлашкай атканын дуяр, башыны саллар, чапмага башлар эди. Бу акшам эсе Кызыл Ташка көңүлсүз кайта. Бир аздан соң ат Энверге я бир шей айтмак, я да ондан бир шей иштитмек истер киби бирден токтады. Энвер атынын токтомасына тажипленмеди, атны айдамады, башыны биле көтөрүп бакмады. Орталыкны караңгылык басты. Эч бир шей көрүнмөй. Факат юреги Энвернин Бекирнин тарласы үстүндө булунганын айтайды. Көзгө көрүнмөгөн бир куввет санки дерсин Энверни Кызыл Ташка жибермей. Сукунет ве караңгылыклар ичинде не кадар отурганын Энвер билмейди. Узактан кулакларына бир гүрүлтү чалынды, башыны көтөрдү. Караңгылык. Көз-көзүнө көрмөй, каршыдагы тепелерде Кызыл Ташнын бир кач эвинде заиф ышыклар янып сөнөйлөр. Кушкаянын ташлары арасында көмүлгөн тереклеринин далларында хафиф бир рузгар фысылдайды. Текрар гүрүлтүлөр копту. Энвер дегирмен көй тарапка бакты. Жанавар көзлөрү киби ышык септирип, шоссенин үстүнө айдынлатарак, бири-бири артынан машиналар келедилер. Энвер арабадан түштү, атыны жол четине чекти, машиналарны бекледи.
Бүлінмеген ерлерден келіп, белі олмаған ерлерге кеткен кібі юк машиналары Энвернің янынан кечіп кетелер. Эпісі аскерге рықма-рық толы. Энвер оларның ялныз қара әрекетсіз арқаларыны, ай шығында парылдаған сүңгілерінің ұжыларыны көрмеге наил олды. Юк машиналары кечіп кеттілер, сеслер кесілді. Ялныз ұзақта Қызылташ үстінде евлерінің диварларында, дамларда, қырларда машиналарының ышықлары жанавар көзлерінден төкілген ышықлар кебі кезінмекте еді. Ышықлар евлерге узанған вақытта дерсін евлердегі аятыны тапып, өзлерінен бәрабер алып кетмек істейлер. Энвер о ышықларда эм өзінің әмде кой халқының аят сынырларыны көрген кебі олды. Біраздан соң ышықлар ғайып болдылар, кой қаранлықларға көмілді. Энвер түшінжелер, кедерлер ішінде атыны бұрақып, yol четіне чекілді. Бекерінің тарласына авдарылған құш қаяға бақты, сон атына қайтып келді. Ятышмақ істеркеба Иванның башыны сипады, ама ятышып оламады. Бірден арабасына атлап мінді, телбевлеріні сымсық тұтып, арабасыны дегірмен кой тарафқа бұрды. Yol üstündeki tarlada тақта Холюбеге яқынлашқанда арабасындан тұшты, атыны бағламақ үшін четте бір ер қыдырыркен, «Эй, русский, тышқа чық, айды, кел алыш-веріш япайық», деп қычырды. Ләкин Холюбеден сес солық чықмады. Энвер артық сесленмеді, ялныз қаранлықта телеграф дерегіне бензеген бір шейна байлады. Энвер дерекке яқынлашты, сернік яқты. Директе хат шекілінде екі кемікнің үстінде бір қафа тас бар еді, ресімнің үстінде есе қара рифлернен «Опасно» деп yazылған. Энвер атыны бағылап тарлаға кірді, бұ кересі да көчлік қычырды. «Чықаджақсын мы, ей, русский? Айды кел алыш-веріш япайық, емырта кетірдім». Көлібенің тар қапысы açılды, Энвернен қапы арасында инже бір ышық сызығы түшті. Қапыда алчақ бойлы бір адам пейда oldu. «Не oldu ya?» «Барот». «Nasıl барот?» «Барот сатмақ істемейсің мі?» «Ха». Қапыдаки адам сұсты. Арада uzun суық бір сүкунет асыл oldu. Сүкунетні Энвер бозды. Қапыдаки рус жауап бермеді. Қапы хафифче ғычырдады. Энвернің аяқлары янында ятқан сарылтым ышықны оданын içine çekerek қапалды. İçeriden ses солық келмей. Энвер хайлі вақыт бекледі. Құлібеден кімсе чықмағанына шашқан кебі omuzlarını сілкті. Арабасы тұрған ерге қайтмақ істеген арада қапы бірда açılды. Сарылтым ышықның обыр ұжында ақшам үсті барот сатмақ істеген рус көрінді. «İçeriге кір, içerisi sıcақ. Dışarıda суық. Alış-verişimiz belki uzаққа сүрер, айды, кір». Энвер omuzlarını сілкті. «Кірсек кірейік да», деді. Оданын ортасындаки соба гүріл-гүріл яна. Анда-мында қалын пальтолар, чамырлы кірлі чызмалар, тенеке құтулар, қайышлар, олыр-олмаз бір тақым шейлер ята. Одадаки адамларының тер құқылары Энвернің жүрегіні бұландыра. Энвер қапы янында тұрды. Энверні içeriге дәвет еткен алчақ бойлы зайыф рус барып, тақта диварға ясланып отырды, бір тұтын яқты. Арада бір бұрнуны чеке, пармағынен бір шелер қыдырған кебі бұрнуны қарыштыра. Біраздан соң тышарыдаки лақырдыны девам етмек істеген де Энверге бақмайып, «Сен барот істейсің мі?» деп сұрады. Энвер русның суаліне не үшіндір жауап бермек істемеді. Одада да екі адам бар еді. Бірісі арқасы үстіне ятып, насылдыр бір мejmuаны қарыштырайды. Екіншісі собаға яқын ерде отыра. Арқасыны тақта сандыққа таяндырып отыра. Елінде балалайка, белінде қылыфлы пыштав. Энвер екісіні де диққатнен сузды. Одада ағыр бір сүкінет әбде вам етмекте еді. Дивар түбінде отырған, арада бір бұрнуны қарыштырған адам сөзіні девам етмек істер кебі бірда сорады. «Сен барот сатын алмақ істедің мі?» «Эбет», деді Энвер. Текрар сүкінет пейда oldu. Ама бұ кересі чоқча сүрмеді. Дивар астында отырған рус яры-ярыға ішкен тұтынны Энвернің аяқлары түбіне атты. Башыны балалайкалы адамға чевіріп, «Григорий Григорьевич, ешітесің мі? Эров барот сатын алмақ істей. Сен алыш-веріштен яқшы аңлайсың». Қырмызы yüzлі пыштавлы рус көзлеріні Энверге тікті. Энвернің бетінде тәжіплі бір шей көрген кебі исрарлықнен Энверге бақты, ләкин жауап бермеді. «Григорий Григорьевич». Григорьевич көзлеріні Энверден алды, башта пыштавына, соңра балалайкасына бақты. «Ештім», деді, ве 5 пармағыны бір келеден балалайканың уч теліне ұрып, жошқын саратовская частушканы чалмаға башлады.
Аркасы үстүндө яткан Рус шакылдап күлдү. Энвер сесini чыкармады. Частушканы сонун ажы dinlemek ister gibi cebinden tutun kutusunu çıkardı. Yavaş yavaş bir tutun sardı. Enver belinde pıştavı olgan Rus'nu közlerinden süzdü. Rus kelip Enver'in karşısında turdu. Ama bu gayet bir çirkin gülümsiref edi. Enver'in çeresi ne sert ne yumşak Eprus'a baka. Nihayet sabrı tükendi. Tutununu Rus'un ayakları astına attı. Rus'un belindeki pıştavdan közlerini alıp yavaştan "Pıştav mı?" dep soradı. Rus dudaklarını buruşturup kaba bir seslen "Nagan" dedi. "Nagan, temiz Rus işi. Leningrad fabrikasında yasalgandır. Onunla ne atasın? Karşıma ne çıksa? Mışık, köpek. Kurşunumnu senden de acımam istesen turmuna böyle." Rus pıştavına yapıştı, obrысы Ruslar şakıldap gülüştüler. Enver kıpırdamadı, dumanlı gözlerini Rus'tan almayıp tura berdi. Rus pıştavını kılıftan yarı yarıga çıkardı. "Barut istedin mi?" "Evet." "Ne kadar?" "5 sandık, 10 sandık, ne kadar olsa şu kadar." "Paran var mı?" "Var." "Çok mu?" "Yok, çok değil." "Ne kadar?" Enver cevap vermedi. Rus aynı sualini biraz daha sertçe berdi. "Ne kadar?" "Seni satın almağa yeter." "Oo, tilini kıska tut, tatarskaya lopatka, öldürürüm." "Beklemem. Kurşunla mışık, köpek öldürülür. Silahsız adamını da öldürürler. Lakin başka türlü olur dep bellemem." Rus hiçbir şey aytıp olamadı. Mecmua okup yatkan Rus de Enver'ge de pıştavlı arkadaşına baktı. Enver'nin karşısında turgan Rus belindeki pıştavını tüzetti. "Yur," dedi Enver'ge. "Sana 5 sandık barut bereyim. Bana 200 kumuş verirsin. Yarın da ötmekten yumurta getirirsin. Ama sana barut bergenimni birde bir adam bilir ise, başını barut sandığına sokar patlatırım, anladın mı? Haydi çık dışka." Enver Rus'tan evvel çıkmağa cüret et almagan gibi yerinden kıpırdamadı. Rus kıçırmağa başladı. "Çık dedim sana." "Bağırma." "Çık Tatarskaya." Rus Enver'in üstüne atıldı, yakasından tutup Enver'ni dışarıga itekledi. Dışka çıktılar. Rus Enver'in yakasını boşamay, onu soldaki çadırlarga taraf itekley, Enver ayakları astında yumşak tarla toprağını is etkeninden toxtadı. Rus onu itekledi. Enver tirendi, gözlerini Rus'a tıktı, Rus sağ elinin pıştavına yapıştı. Enver birden Rus'un bilegini kapkaçladı, Rus'un kolunu sol omuzuna aldı, çabuk bir usulnen onu yerge çarptı. Rus'un yerge yıkılmasının bilek kemiginin çıtırdap sınması bir oldu. Rus ah dep yetiştiralmadı, iki kaşı arasına katı bir tepme tuştu, sonra bir tepme daha. Rus'un balaban başı damarından kanı endi boşagan bir oguz başı gibi salınıp kaldı. Enver biraz avlakta turgan kulübenin açık kapısına, sonra serilip yatkan Rus'un başına baktı, uz başını kalktı. Rus'un pıştavına uzanırken somurdandı. "Seni kızıl şeytan. Tatarның yakasından tutmakны kolay şey dep beledin mi kerata?" Pıştavını alıp kulübege kirdi. "Qani, jinasirler dışarıga, Saratov köpekleri, terinizni sıdırayım. Ey sen, burnunu karıştırgan hayvan, kaç para istedin sandığına, 2 yumurta mı?" Divar tübünde oturgan Rus dört ayaklap Enver'ge yakınlaştı. "Kaç para?" dep soradı Enver. Rus tiz çöküp Enver'nin çizmalarına yapıştı. "Bedava tavariş, biz bilmedik, habatımız yok, biz bilmedik." "Dırdırlanma, ne kadar para istedin? Sen de tur yerinden, haydi tışka. Arabaga 5 sandık yükleniz." Ruslarını tışka çıkardı, şase çetinde turgan arabaga 5 sandık barut yükletti. Enver akşamüstü barutga karşılık olarak yumurta istegen Rus'un ayakları tübüne 200 kumuş fırlattı. "Parаны al. Barutni kimge satkanını obr Ruslarga aytsanız, kafalarınızны barut sandıklarına sokar da patlatırım, anladınız mı?" Atını aydadı, biraz uzaklaşkan son çevrilip kulübenin bosağasında turgan Ruslarga seslendi. "Anavı balalayka cısaq ise yaltaga alıp ketin, kolunu baksınlar. Hastahane andadır."